nuwuhe musahaba wakiriye hadithi nyinshi guturuka ku ntumwa y'Imana? Igisubizo ni Abu Huraira, Allah amwishimire. Nuwuhe musahaba Malayika Jibril yajyaga aza ari mu shusho ye? Igisubizo ni Dihya, Allah amwishimire. Nuwuhe musahabakazi watabarutse azira kwemera intumwa y'Imana, amahoro n'imigisha bimusakareho? Igisubizo ni Sumaya, nyina wa Yasir, Allah abishimire. Nuwuhe musahaba wemeye intumwa y'Imana ku ikubitiro akiri umwana mutoya? Igisubizo ni Aliyu mwene Abi Talib, Allah amwishimire. Nuwuhe musahaba intumwa y'Imana amahoro n'imigisha bimusakareho yashyingiye umukobwa wayo? Igisubizo ni Aliyu mwene Abi Talib, Allah amwishimire. Ikibazo dusigira wowe udukurikiye: ese umusahaba ni muntu ki?